Gospodine Kopić, dobro večer, dobrodošli u sportsku emisiju na sportsku televiziju. Evo sada ste već neko vrijeme u Hajduku, u velikom hrvatskom klubu. Kako je biti trener Hajduka? Jeste li se onako aklimatizirani? Pa evo, prije svega pozdrav vama i svim gledateljima. Pa sigurno da je prije svega je čast biti trener Hajduka, veliki klub sa velikim brojem navijača, isto tako i zahtjevi su veliki. Ali sretan sam što na visokoj razini u velikom klubu radim svoj posao i pokušavam taj posao odraditi najbolje što mogu. Sada vam ide stvarno jako dobro. Sigurno ste i neke kritičare tamo u Splitu, u Dalmaciji, kojih sigurno ima puno, utišali jako dobrim partijama i dobrim rezultatima. Jeste li spremni tako nastaviti na proljeće? Pa kritičara je uvijek bilo i uvijek će ih biti bez obzira i na rezultate. Rezultate će biti uvijek i dobrih i ono malo loših, ali na meni je da uvijek najpoštenije, najkvalitetnije odradim svoj posao. Ovo što sam vidio, splitska publika sigurno da je zahtjevna, splitska publika razumije nogomet, očekuju ne samo rezultat, očekuju i kvalitetne igre, kvalitetne prezentacije. Tako da imam veliku obavezu i u tom smjeru radimo i vjerujem da ćemo i na proljeće nastaviti sa dobrim, zapravo još boljim igrama i sa jednako dobrim rezultatima. Hoće li to biti ono čuveno Hajdukovo proljeće? Što vi očekujete? Pa niko sretniji od svih nas. U tom smjeru radimo, u tom smjeru razgovaramo, analiziramo, radimo sve da bi bili pravi i da bi od te prve utakmice protiv Cibalije u Vinkovcima, pa onda Dinama u Maksimiru i svega ostalog što nam slijedi bili na onoj najvišoj razini. Kakav je pritisak u Splitu, na Poljudu? Kako je to biti trener Hajduka? Opišite nam jedan svoj radni dan na Poljudu i oko njega. Pa dobro, ja sam uvijek kroz karijeru zapravo sam sebi pravio najveći pritisak jer sam gledao gdje god da sam radio da pokušam izvući maksimum kako iz svakog igrača, tako iz ekipe, tako isto i iz sebe. Sigurno da to sa Hajdukom raste na još jednu višu razinu jer svi mi znamo da je Hajduk veliki klub, ali kad se uđe na taj Poljud, kad se vidi cijela povijest Hajduka, kad si dio svega toga, kad svaki dan osjećaš duh Hajduka i svega onoga šta i Hajduk i Poljud šta okružuje, onda si postavljaš ljestvicu na najvišu moguću razinu i tako da zapravo cijeli dan si posvećen klubu ili kroz trening ili kroz analizu ili kroz razgovor sa suradnicima i sve zajedno nas zanima jedino uspjeh Hajduka. Pa ajmo ipak za sekundu još ostati na treneru. Kako je raditi sa gospodinom Kopićem? Pa prije svega dobro večer svima. Pa mislim da je trener stvarno unio neke nove zadatke i novi sistem rada igre i mislim da smo mi stvarno dobro odgovorili na sve njegove zahtjeve. Tako da mislim da je unio jednu svježinu i mislim da smo stvarno napravili tu jednu prekretnicu i stvarno možemo biti zadovoljni kako se sada stvari do sada odvijaju. Josip je završio onaj dio, da tako kažemo, odmora, krenule su pripreme Hajduka, jeste jedva čekali to? Dobro večer i vama, dobro večer svim gledateljima. Pa je, sigurno, odmor je jako dobro prošao. Mislim da je nakon polusezone svima u jednu ruku dobro došao, još pogotovo nama koji su malo više igrali. Mislim da smo se dobro rekuperali i da su sada prvi dio priprema, prvi tjedan u Splitu da je dobro prošao, nije bilo nekih većih ozljeda i dobro kreću pripreme. Kako izgleda jedan odmor profesionalnog nogometaša Hajduka? Pa sigurno, mislim, u mom slučaju da je to jedan odmor uz obitelj, uz neki možda mali aktivni rad u nekom doziranom smislu. I pripremanje, mislim nekako baš relaksacija, opuštanje svega. Pričali smo naravno sa trenerom Kopićem, kako vi gledate na ovaj njegov rad otkako je došao u Hajduk? Pa sigurno da se dosta kvalitetno radi, mislim da je jedna harmonija između igrača i trenera postignuta što je jako bitno za jednu buduću suradnju, za jedan konkretan rad i mislim da su postavljeni jako kvalitetni temelji i sad treba na to nadograđivati. Sasvim sigurno vjerujem da Futača jedva čekate. U kakvoj je on situaciji obzirom da je imao tešku ozljedu i operaciju?
Pa prije svega mi svi zajedno smo sretni što nam se Marko priključio. Marko je nosioc pozitivne energije, kvalitetan čovjek sa odličnom osobnošću, sa našim timom kondicijskih trenera svakodnevno naporno radi i u jednom dijelu bi bili sretni da se što prije vrati, ali sigurno da to nećemo požurivati jer prije svega nam je bitno njegovo zdravlje i da se vrati na najkvalitetniji mogući način, a vidjet ćemo za koliko će to vremena biti u mogućnosti. Jeste uspjeli neku kemiju postići u vrijeme što ste u Hajduku? Pa jesmo, ona situacija kad sam došao u klub sigurno da nije bila lagana, igrači su bili, što se kaže, na udaru sa svih strana, ali uspjeli smo stabilizirati situaciju. Ja sam u nekoliko navrata rekao da ću napraviti sve kao trener da ekipa izađe u svakoj utakmici na taj teren i da da apsolutno sve što u tom trenutku može, da je to osnovni preduvjet. Nekad pobjediš, nekad izgubiš, ali mi je bitno da ljudi koji gledaju nogomet, a prvenstveno oni koji prate Hajduka, koji vole Hajduka, da mogu vidjeti ekipu koja je u svakom trenutku spremna dati svoj maksimum. Kako diše slačionica? Jeste li vi stariji, da tako kažem, poznatiji nogometaši morali koji put podviknuti od kada je Željko Kopić stigao na Poljud? Pa dobro, to u svakoj slačionici je normalno da stariji iskusni igrači uvijek moraju biti primjer mladim igračima, tako da je tako i kod nas, ali mislim da slačionica stvarno diše zajednički, tako da nemamo nikakvih problema. Je li Željko Kopić strog trener? Je li kako se zna reći, ima onih strogih trenera, ima onih trenera koji ne moraju ništa reći, već se zna mora biti red, ili možda ipak malo popušta? Pa mislim da trener ima autoritet, da je to najbitnije, ali na jedan ugodan način, tako da je iznimno puno priča s igračima i jednostavno zna se ko šta radi u svakom trenutku, tako da mislim da radi jedan dobar posao. Trener je naravno pohvalio sve vas, pohvalio je i očekuje da će se Hajduk još na proljeće više dizati, ali pohvalio je i mnoge mlade igrače koji su sad već u prvoj momčadi Hajduka, ali i one juniore koji dolaze. Koliko vi pratite te mlađe kategorije, pričate li vi sa tim klincima, da ih tako nazovem? Pa baš sa mladim kategorijama baš i ne dolazimo u kontakt, previše nego jedan od tih igrača koji dolaze s nama na trening. Imamo malo više uvida u tu drugu momčad Hajduka jer puno igrača trenera s nama. Što im mogu poručiti je samo da puno rade i da će ih to nagraditi. Kako vi očekujete proljeće za Hajduk? Pa sigurno da su zahtjevne utakmice ispred nas, pogotovo jer smo ušli u to polufinale kupa. U prvenstvu smo, ajmo reći, 12 bodova iza Dinamo, ali ja sam rekao, kako sam rekao, do sada još ništa nije gotovo. Idemo utakmicu po utakmicu i vidjet ćemo gdje će nas to dovesti. Kakav odnos imate konkretno vi s navijačima? Pa mislim da imamo stvarno korektan odnos. Normalno navijači sa ovim trenutnim rezultatom nisu zadovoljni isto kao ni mi. To protiv Rudeša je možda malo možda bilo neugodno, ali te se stvari događaju u nogometu. Mislim da se trebamo okrenuti. Napravili smo jedan dobar period iza toga i idemo svi naprijed zajedno. Kako vi proljeće Hajduka očekujete? Pa sigurno da će biti, to možemo naglasiti iz kraja jesenskog dijela, da su bile utakmice jako kvalitetne koje smo imali zadnjih par utakmica i mislim da ćemo samo to nastaviti još u boljem smislu potvrđivati i prezentirati što bolje utakmice. Vraća vam se Futač nakon teške ozljede, treba će vjerojatno s njime ipak malo pripaziti da se ne vrati pa da se ne do Bog ozljedi. Otišao vam je Erceg, evo, jesi možda čujete sa Ercegom, čitamo malo po medijima, pratimo da je otišao, da je presretan što je otišao, što je zaradio i novac, što živi u jednoj totalno drugčijoj državi, no što kaže Erceg? Pa eto, nisam se bija čuja nikako zadnje sa Anton, ali eto, želim mu svu sreću u daljem karijeri, daljem životu. Mislim da prije svega ako on sretan da smo i mi svi drugi sretni, nema drugog razloga. Nogomet je takav da jedni igrači dolaze, drugi igrači odlazu i to je jednostavno posao svakodnevnica i jednostavno treba se to prihvatiti nešto kao normalno. Ne tako davno bili ste i vi, neću reći džoker Igora Štimca kao izbornika bivšeg hrvatske reprezentacije, sada je izbornik čovjek koji je ne tako davno rekao da bi htio biti isto tako trener Hajduka. Kako vi gledate na Zlatka Dalića i kako gledate na hrvatsku reprezentaciju u lipnju?
Pa sigurno da hrvatska reprezentacija ima jako kvalitetnu momčad, ne samo prvih 11, nego u jako većem broju, čak i oni koji nisu u reprezentaciji čekaju svoju priliku. Tako da mislim da je jedna velika snaga u tome. Naši su igrači jako veliki profesionalci i mislim jako kvalitetni igrači, tako da igraju na jako velikoj razini i mislim da ove godine možemo dosta toga očekivati. Vi ste igrač koji između ostalog slovi kao čovjek koji neumorno puno trči, radi. Jeste li vi možda jedan od onih igrača koji voli otići na pripreme? Pa sigurno mislim da su pripreme jako kvalitetan temelj za čitav dio sezone. Mislim da ako se prođu jako kvalitetno pripreme da će sigurno biti puno uspješniji ostatak sezone u utakmicama, treninzima i održavanju svoje fizičke i pripremljenosti. Nalazimo se ovdje u jednom zagrebačkom hotelu, sigurno ovdje je jako dobra i hrana. Koliko vi pazite kad ovako se nalazite sa klubom na pripremama na prehranu i koliko klub pazi na to? Pa mislim da se stvarno predaje puno pažnje na te stvari. Imamo naše nutricionistkinje, tako da se maksimalno u svakom trenutku zna kad, šta i koliko ko treba jesti. Tako da smo stvarno maksimalno organizirani po tom pitanju. Čujem da imate i nutricionisticu, je li ima tu zabušavanje, je li neko ako sa strane pojede koju čokoladicu da ona to ne vidi? Pa mislim da ona to sve korigira, da neke stvari dopušta, tako da mislim da se nađe neki balans. Što mislite koliko je dobro da takav jedan veliki klub ima nutricionisticu? Pa mislim sigurno da se sve što se pazi na više tih malih detalja, sigurno da čini neku razliku i mislim da ima sve svog smisla. A evo za kraj da nam otkrijete što vi najviše volite jesti, obzirom da ste iz Dalmacije, je li se odgovor sam po sebi zna ili ne? Pa eto, sigurno draga mi je riba i meso, mislim, mi mediteranci dole sigurno da imamo svoju jako dobru kuhinju i tako da ima jako velik broj stvari koje volim, tako sad konkretizirati u nešto, ne znam, ne bi baš mogao. A što bi znali pripremiti? Pa zna bi pripremiti možda čak i peku kako je mi zovemo i tako još dosta stvari, meso, ispeći, tako. Mislim da se nađe dosta stvari što mogu napraviti. Josip, hvala na razgovoru, puno sreće naravno na pripremama, puno sreće i u prvenstvu i da ne bude ozljeda i da nikad se ne zna, možda se vratite i odličnim igrama u reprezentaciju Hrvatske. Hvala vam. I završit ćemo jednu priču vezanu za nogomet, ali ne uz Hajduk. Naravno, hrvatska reprezentacija očekuje na svoje godine nakon ovog rukometnog prvenstva koje traje i svjetsko prvenstvo u nogometu. Jedna vaša prognoza? Pa evo, što reći, prognozirati, mislim da jednostavno volio bi da odemo što dalje, a sad prognoze su uvijek nezahvalne, tako da opet idemo utakmicu po utakmicu. Imamo stvarno jednu vrhunsku momčad, tako da ostanemo što duže na turniru. Želim vam naravno da bude Hajdukovo proljeće jako dobro, kako svi sami poželite i da ne bude nikakvih ozljeda i da dođete što dalje u kupu, odnosno da ju dignete trofej. Evo ja bih se samo pridružio vašim željama i hvala vam. Nacional, najuticajniji politički tjednik u Hrvatskoj, pronađite utorkom na kioscima. Nacional, novine koje mijenjaju Hrvatsku. Nacional, na krilima demokracije. Non-Carbon, čisti motor, štedi gorivo, uklanjanje naslaga ugljika iz unutrašnjosti motora vozila, revolucionarna, sigurna i potpuno neinvazivna metoda. Čisti motor i štedi gorivo. Non-Carbon EU. Non-Carbon. Danas puno mladih odlazi u inozemstvo, a mi želimo da naši proizvodi odlaze u Dublin, Tokio, Pariz, New York. Ali mi želimo ostati u Slavoniji. Sami uzgajamo hranu za svoje životinje, radimo sočne proizvode blagog okusa i nježne teksture. Znamo točno što je u svakom našem proizvodu, jer je važno što jedete, kako biste i vi živjeli zdravo i dobro. Vjerujemo u Slavoniju. Vjerujemo u dobro.
Split, srce Dalmacije, krasan grad, toplo, lijepo, more je tamo. Kako ste se snašli na onoj privatnoj bazi? Pa je, prekrasno je. Baš sam prije neki dan razgovarao i prisjećao se prošle zime kad smo bili u Koprivnici i ova splitska zima. To su ovako dva različita svijeta. Sigurno da je lijepo i kogoda živi, kogoda radi u Splitu i u Hajduku, sigurno da je to privilegija, ali tu privilegiju treba i opravdati. Kakvi ste kad niste na Poljudu, kad se ne bavite nogometom, kad se isključite iz nogometa ili se uopće možda ne isključite nikad? Pa dobro, ovaj period kada sam došao je bio zaista izuzetno intenzivan. Imali smo u vrlo kratkom periodu 6 jako važnih utakmica, 5 prvenstvenih i to četvrtfinale kupa protiv Osijeka. Nakon toga smo imali dosta posla oko analize učinjenog, oko pripreme za sljedeću polusezonu što se tiče kadrovskog dijela, što se tiče igrača i svega ostalog. Sigurno da ovi božićni i novogodišnji praznici koji su iza nas, da su bili onako dio i posla i obitelji. Sad je to zapravo maksimalna koncentracija na posao jer ovaj pripremni period je isto tako i što se tiče vremenskog aspekta i svega ostalog zahtjevan i iziskuje maksimalnu koncentraciju isključivo na igrače i na klub. Došli ste puno toga u HNL-u, napravili ste zapravo si odskočnu dasku za jedan tako veliki klub u kojem ste sada, radili ste i prije toga jako dobar posao u mnogim klubovima. Sad možete zapravo ocijeniti HNL možda bolje od drugih trenera. Došli ste sada u jedan veliki klub. HNL, evo, možemo sada kratko samo najaviti ono proljeće. Dinamo je odmaglio, Rijeka je tu, vi ste isto ovdje, dižete se, vraćat će vam se i Futač najvjerojatnije. Pa evo, kakav Hajduk ste već rekli da možemo gledati, ali HNL, je li dobra liga? Jeste vi zadovoljni? Pa liga sve ove godine ona raste. Standardan problem o kojem pričamo je ta infrastruktura koja bi sve to skupa podigla na još višu razinu. Što se tiče kvalitete, apsolutno je u jednom dijelu problem odlazak onih najkvalitetnijih igrača u inozemstvo. Tipa sad nama je otišao Erce koji je bio možemo reći nosioc naše igre u tom jesenskom dijelu prvenstva, ali isto tako dolaze stalno mladi, kvalitetni, perspektivni igrači. U omladinskim školama se dobro radi i to je sigurno nekakav zalog za budućnost. Što se tiče ovogodišnje HNL-a, sami ste rekli, Dinamo je dosta odmakao. Mi ćemo napraviti sve da budemo rezultatski pravi i da vidimo šta nam to može u konačnici donijeti u odnosu na Dinamo. Rijeka i Osijek su tu s nama, onda slijedi taj, ajmo reći, ta nekakva sredina tablice gdje je u ovom trenutku to Lokomotiva, Inter, Slaven Belupo i sigurno da su u ovom trenutku onako da je Istra u najvećim problemima i što se tiče igračkog kadra i što se tiče financija i svega ostalog. Tako da prije svega vjerujem da će uspjeti tamo stabilizirati situaciju, da se ne dogodi ono najgore, da se nastavi ta Liga 10 i da zapravo svi imaju, ako ne jednake, onda bar podjednake ili donekle kvalitetne uvjete za funkcioniranje.